Ni bula. Nakabali na siya mamay. Arita kani rongo bina ketika na bio liba ni bitala noa na kabina kani sigani kwa ni katini katolu ni sigani bula o September sana bula babakanda na nata bula makawa bakabiti na bula nata pangau ni siya mati kumikina sangol tukai na bakambula bikim ni kete sarang gondongan na prokaramu leka wale nga menta bi talononga kina kanta bi wase na ulutanga ni diversity visa program kasati kubuntolong ko en matin tulevo Amerika. Undi takan ni na talita kana bi talon ko en talanoa leka tok nga me pakau saba matal takatukayan iya karona numa me na toman tali mataka kena botal ni bidala singa sa chunggoiliu ke bakai manile bunatar ser limba karabiana katamera waktarong so na kani tukutuku matay lalai gona diversity visa program go bir na bia bakaleo fomu mera durbano mai kina bonole bungo o Amerika klani na lim sarchuk na taro kiro beba matatak nga kiro siya ni bakay bolang beka na soli bakasala na beka membalat na durbano iya gua na program nga ni bewa sing menta wasya nga sa kani tuku na bono muni ngolikina na website muni reikina na teknisi nga sa tiko mena songkina kena singa mendola kina kung likin kiro bakang bultakan bikim ni sara na biwe kanyo ni siya mati kumay na kabina ni kumpul binaka kene tanggaga ni lao dumbul binaka kene talasan bambula tercunga na bubale nanta kuitonga na bubale talaga na kumay totoya dumbul binaka na bubale talaga na tuirambe binaka bakalim sara na siya mati kumay na kabina ni kuya me bakang kini balabal endo mandana sermen na dolaba na nonda bitala noy na kabina ni sigani ko dola ser to kongkong gi ronga tikan na sigabina ni ko se katoni sara na ronon dolu ka rosa nga bulkan tua baka to kay tiko na to katona na sergo na tobata vibes santina baka to kay sarchuka na sergo me ko Amerika nita kanita na talita kabata na sergo kerto na bakarong tumba kamay na law erto langat na sergo minta baka binibina kaberto na tobata vibes na ser membaleti Amerika nimbula binaka Kara-karawan damu-damu
isotava e na veicina. Sa vez saurindraki au mai satava na veisina. Tatoko makaoti na nanrato sere na toba tawai samburong binakandini na serengo. Rere binakatoko so na vei vale bambalabungo so talangana wabu. Lavo so na wabungo e bakatok na wabu oni sambo rede na nomuni ngau na lavo. Iyo mani selandi beka Australia na Sydney Harbour Bridge me Australia. Iyo koe na keneke sa dotental klase. Iyo sa Amerika. Tina sa. Nakavale lavo ano nomunganda na tukuna ni bakatok na wabu menabu. Ako ro menabu ko sa atuk nga menabu dokati. Iyo ndala katal menavital no ako talitakena na ngakana siere batikena kena yalo. Sudah televiken tentu na raibo untuk na bakasambo mendekilani ni nabura-burung ko ito chukita nga nabura-burung ko ya Amerika sibe around indala ko may Amerika pinaka bunaway terisi na nakabalik besar turang tau nimbula pinaka tena buli turanga buli pinaka talanga bay mate alela pambula talchukan birtona bubalen na lalau baki ke kaliti rabuni kau untuk bula pinaka iyo kero na numa be kami na biwakani ni siya matikumeni ko na kaya na beauty kumain na tignisinga member letter na program monggo na diversity visa program kero mani na numa kini kay labo me kero siya matumdeni kini na singi bilakani ko baleta ni na songo saratung bekanga na bula katumay na bula katobe pero madandang mabitan lotak na kaya na bay tukutuk matelalay baka pula man may labo pero napakarong tikumenak kami ni kwa. Iya to bulan ako na kanta may vanua may viti ni waro tuk may na kami ni kwa bekim ni sakana turabi turang ambale na bi maramambale na liuli ni bubale ndo ni bi susu na turanga na marama na turbo na nila bakam bi bekim ni nang wane buli o ni salako talang ko ndo bakatal ni waswas ni buli dana rongo dana vital no ni kuwa na kenan bimbi na buli kenan bimbi na bakararong esa ganin don wano ende medana da kaya na vital nongo baka tamba kita bikim ni nang ano baka mbula bikim ni na dorbo nang ano bikim ni nang ano ni sa buli chuko may korne buli na secondary school sa na primary school sa na vital no sa vital no chuko batiki ta batiki na may vale may baletro no da
Dungiana menta sanga menta rawatu nanda wuli menta radi bebu ke veitaba tekena au baka mbula tikani baka mimbi vekeda langwane oni na baka rotu meneka menekwa ni sambula ni mbula meneka. Na kabna kabali sara labo bikim ni keda biokani ni sama tiku mengo Luisa Tambuya bule bina kamara meneta bina kabali bina sama tiku mai choeli na rara bani fifita unita kan ni talita kan bitala no ana sing bina kan kotom bule bina kamai tamo bokoro ba bule sar chakan bikim ni kede na turang mara meneta na korba turang utama bua baka ngauredi tiku na koro totokongo ni reto kaya na tomba o suba di bonua rangi-rangi totoka na koro o tamobua. Bikim ni kena siama tiko na koro bakturanga o tamobua siama bakanra ni basum biaka kina sangol tuga ni gona pakambula bikim ni kena sar. Ya labo membaleta na diversity visa program bikim ni na barang tiko mai me bakau sabak madal takawoti kero senga ni bakai bola na soli baksala ni Durubanua ya me bakanga na nung programu programu ni BWC program ni nonda be bakarara mataki kena tukunia ni tukutuku oira na biang oli Australia oira na biang oli New Zealand oira na biang oli mengo Amerika na nung ipatapate baka nga takitu me nda BWC takakina na tukutuku tukutuku binaka tukutuku ni toso tukutuku ni tubutubaka na tukutuku ni bi baka longa taki ko yana buna kero no mukina baka biotini na kabini ko men dan tamba teman-teman ni ko anda may bital no takan na tapos ano to tubutubu tiko na tambana ni Durubanua na bunole bungo Amerika ne baka na sarap to kana lalo na sero ya berto no to vibe sambu riri pinakandina na itamba ni solo bi bonongo na city level San Francisco na wabule na Golden Gate Bridge kena be walilileu tamba bir sanga bulutu enda ngole mena punongo sa matalau na matanda ni dareda na be kai da sanga tiba kan dareda may bitor na medana kena barata kila boy may biti na kena taran na Reserve Bank dona ka use manelo lilikin ngone antar kan kumarotak me urida na Reserve Bank ni tinka ono se tinka walu na tamba vale yang goma istu sa habit sa mul sa satu sa retu da ken dongo ko tarti ko bola kana Holy Trinity sa ba kon dombul na kena dere baka ta bolo po na matin ngon na ngoli kini palangi na nomore da bi palile bolo po tamba vida sa ngabulutu Iya, ntarkan anda bio menang ntarkan kong korong ore nakanda daure di baka na riti alelo se tamba gitu bana sona pepa sena magazine nda daun di batu isu mentara ngono moleri mentara ngono baka ntara no mangani bakambe kana tanra ona yalo walanga yan nda kela komenta ke merede nda baka tinta kana kena na baka tamera kito walai i ambati vida tok main Islandi kito laku Australia le talanga na bulan bese bro kito sangan de kina nda mai rede na bulan ko Amerika inti na saranga tamani vale le bumbamba labu na kena ngone sala da kambia kaya rabono makawai rabono kasar la kumayur na wekanda ramai tungo enda kaya eso sarama yamba ki lima ono vitu na tambat mata sama itu sama uli kirtu mera turanga se maramani Amerika au tokoro total manda na kawa bari taka tomaliwa buno mai i taris ni okira usangan ni so mikiro na immigration ni Amerika mikiro mesul bakasala sakasal tanga mikiro na bola tara mikiro u menda kambia ko rongo ero bakale sedi mero da kabra kango warai bikem ni naturangan marama kiro mesul serangan ni rongo na mikiro vivu kena metukuni weekend na nanda bosar nga baka banwa ni nadur banwa isun na rada ka wala nga o na wakanda da kambia ka era bulan yung baka ni biti endura tamatan visa bro darang ka baka samta Dr. Tarisi na bosong ko na diversity visa program diversity kan malimbal na vei mata tamata kede na bura sureti ratu na matento Amerika merang wala mena bunong daga baka samta kana matanggal yalo tu vei na wakando ko na turanga kena marama ni Amerika ra vei sureti tu ena vei burno kede ena vei mata tamata
Utuneo se on rabua se darumbi chuku be kona ivalu se lako chuku na une endola buto kana ve o kotoba kede ni viamba kana porongo ngo endo wala kana matanggali visa e solo to matani tongo na diversity se na visa ni ve mata tamata kede nga ena ve se ora Na kabali besar lavo indira todo ko bikin ni barang ti ko mai ndole bunangon ndo tu na lo matartar ndo batarong tu isa na rambe ka be o na ngoli Amerika le sanitaro io raw ke kamenta bakumuria na be karto sambita mai na tambalan ni Durbanua ni matentu Amerika raw me makasat kun cengkola bo levo na matanggali bisa levo na bisa suli mai na bisa ni buli awa suli sarbia undo nungku bisa ya na betul sang bul nambak sa ko tino ka ngole mai mai buli suli bia na matani bola na I think J1 visa erbaka matani bola tu alphabetical order na ni visa sanga chuko na bisa ni takagaka sanga itiko dongo erto solea sartungana be surete na matentu o Amerika kina be mata tamata na be se borbora be na turanga taringo chukme ni ko tar chukme ti na diversity visa program ngo be kema mingana ito ke na kay biti ando tanala taro ngol chukmai ngom balitirangan na biti ngara chukme biti patabi kema mina biti to ko balangi sora taro la chukme baya marata kana taro batna lebu ngani nonta taro na lebu ni nonta kilai lebu na kai ya nandona kai matali kina na visango ni solia na matintu Amerika 5,5 na untolo na visa na diversity visango kibeira na leoni vibano na biasi burabura sanga chuko mbeka na kota ni bi matintu o labo na gaito pole mananga ita buta mandain sona ni bi matintu na was Pasifika cukup tangan lebih matentu na puno baka Caribbean, cukup lebih matentu na puno baka Afrika, cukup lebih matentu na puno baka Europe, dolar ramba ke tu weekend. Menta baka leo fomu mai, menta bita menadanda ena diversity visa program ko. Yana kaya taliki na diversity visa program ko, bikin na barong chumai. Ni ko baka leo fomu na matini ngone second somi, it's free. Yan na kabina kaya. Singdo nila mo somo. Ngone sa durki na namo na damo na lo meniringi me sanga indingi tek me na danda sanga ichuka na selimen na fika na kena isau mengironyo o monga isoma ya na keni matay manangango elan dolati ko ni kapani okoto asa bo chungango ibida na madao lobo turun na madao bi mama kabani yo bola kan itolo mbeka na madawa iyo tolo na madawa yani babara usartiko sarambiu yani na nomoni na tapanatan posisyon na link sambi chuko na nongo Facebook page muni na ngolikina chukina iyo ngono ko se songo chiko sember ni dola bleta ni sember na kabani sing iyo ngona kabani sing lobo na kabani sing Amerika kaban sing Amerika kem bale be kem do mai bit na kalima ni singa kem ni lucu kan do na singa yan do ka taliki na diversity visa program go na university na matentu Amerika erto baru taksar na US Department of State na Consular Affairs nangon salang kay ba wasi mola po na etiniti ko nangon salang mental pamuria 10 steps etini na bitu pa ngilingan utini anang iba matal takola po na 10 steps muna pa kumuria. Medo po ningon sana le interview kin, me sana sulikin na no mo pepa mo sana green card mo ningon mikin Amerika. Bida nga nakau binakatamo sa weekend na parang chuk may weekend na ituki na bimbi ni tubo-tubo ka baleta ni hindi ni free na registration, it's free sing ni somi. Nangono sana hindi kita kinanayanda, me sana bakaleo fomo mo sana bakamuria na itutubo sana wasen ngolo mo sana chukina na umay labar to sana tukunya ni bi komona saumay ya evide chukuna ka kerona no chuku mena wasen bi kenda na kambimbi menda ngaro na me kakunin tua melawa kete kenda na ken na bakaliweni na form tormanda na ken baritaki
na matay ni stage ngona registration kaya kain tua tukune ve kemuni mesomi ve wa sebentua aya sing dondon belatini satu tukun mana matin tua mereka second somi so it's free kembali balik ke kain tua talan bek nang kai tukun bek ve kemuni mesom bek veira ya sana kai nomuni vital no sar bek nga bat ke kwai tukun ya mesom veira ya naka kerure de na website ni matin tua mereka tukun kina registration second somi nambiu matangani na yaka ngona san ding kina sana ngai tiko na kina isa labo total ka bi wase mai membeleta na bisango Iya, ke tok mandanga beke na kando ni sama tunga ni bola bina katale na boy ni ko na kena isawe ndona taro eto kaya ambeleta na fees how much does it cost to enter the diversity visa program na kena isaw sa so misar tunga ba na website that there is no fee charge to submit an electronic entry. Yeah. Mbita na yadam ubakalawena, but melako na ken website kena mona liba meran sa chukara na yadamu mengkai wara kena ngona mengkai songo kina na step 1 submit an entry na electronic kaya mengkai dingitek kina dingitek seseng. So esengan indua na kena idur. Ya, baka matatsaranga. May makalakasa na ito kaya bunaway tarisi, chini todo ko na kena na kena ikamba-kamba, steps, mendalay adabayani, nangon sa baka chikin na interview sa tutukunor to iyo, sa solin na mo visa, na nung passport ni Durbanwa, na matanto ay Amerika. Indra kaya binabali bunaway tarisi, bikin na baka rong tikumay, na vika tuku kedambo isa chukarao wana nonorto travelstate.gov and a US immigration website na kenan dolavi and kabani ko toba and na sanga talin na website and la ko mekin na link siama metandol kene anorto sa sanga tarchunga na tambanan ni Durbuno na matantulong ko Amerika me kakunindo me bagaliliai se mendua me nakla na buro ni ko na ibe ko la ko tuk me bicara ko tuk na kena vital no nangone song ke kina rara na le ni banua beto non roba kan ni era baka nui dal ko ya ke baka ndo na kame matatu weekend ni ko na mona libo ni non reto na tambana ni immigration ni Amerika en la ko tondo nga mekina na no mula ko kina mo baka lewena na no musanga mo mbite kina na matini kene kabakamba to submit an entry kene karua ni sa ndingi tekene ramu mana 5 na undol o kwe binakata na matin to Amerika me durma na selection criteria sangala ko na kena selection of applicant to sangay tukutugan big met kuna na eda mo sa ndingi tek yes ni eda mo sa ndingi tek am sa tuna yay aw nila ko Amerika waray esa walu taletiko na ibaka na kamba ni kamenda menda bagalewena se menda vesotarike na kairto ngandray tambani ni Durbanwa and matintulong ko Amerika kemal matani kamba submit an entry kene karua selection of applicants kene katolu nangono sanding tekina if you are selected kene kaba confirm your qualifications sangalore kina na no mo ibakatangan ngene wuli kene kalima sangay ko ni mombite na kakek mbeleta na mubuli batekena na mu experience bananduan na isama ni ka mon lebar terus leman taban immigration submit your immigrant visa and alien registration application ya na kenai kalima ni kamakamba sa ochia sangalaka ni banay kono ni kamakamba merto sangay bakan ditak morto okay sa kita uredong ko ni sandono na namukan buli ubinakata mo sa solian na iwala bakan din na na qualification sa hadap. Siya baka degree, siya baka diploma, siya baka certificate, siya na wala baka din ni buno taka kina na namu work experience kasi yan na kena ikaw na kamakamba buno ay tarisi o siya sang lelado na kabit na kamakamba orto sang griti ko sang to na iyo kito sa marotaka na beba kedo ko tumay kito sabi na kadme kito soto batike ko may interview kabitu ni kamakamba. Sao chunum do vital no batikir to may vital sakla et ko may princess road no to balbol liu o chuna vital no ya
sangkayo wara ka sangkaya ne kawal ne kamba mo sangkayo wakarote mo la mo le vital no batikirto. So interview sala ko man appointment. Step number 7. Step number 8 wakarote ki ko na interview. Step number 9 sangkayo lako mulai dami batikirto applicant interview. Bata kena yo ni kamba ni sa ni interview to sa tu na maybe kana tu rong benaka. Bekem ni sa kana turangan marama o ni sa lako bakede may na kamba kede ko na kena ka chinsa tu bekem ni sa soli bekem ni kena no muni buwale na no muni visa mun volotara muni sa durbanoa ena matene tule mo ko merke. Ya baka da sara bunoi. Terus ke kemni na borong ti mana kamni ko na chini na kamba mente do ni me do ni salai rawati kina na visa ngo ni vi mata tamat kena ngasira diversity visa program ni maten pi Amerika yo bang butu chukram bang ni ko kero no mo chuko ke bu no terus me kero mente vital na tak mananga na kamba kani matai step 1 and step 2 okla ni na chuke kaso bi kemni vetaro na lebunga na monitaro na kena binaka na vital no enambong ni ko. Don binaka bali bala po iya ni bola binaka na biokan Indonesia mencuk main don tu bola binaka me lebu bola binaka rendini tal mere bola soba do bola binaka talanga mumuana relu na koro na bubale lu na koro bola binaka talanga makereta diri binaka bali bala sa mencuk iyo belete ni tini tiko na kamba me na baka muri me pakai lebo ni tuku satu na mona lebo kero may nanuma ke labo me kero ngol me keto me bitala no na no bata me raw ni dabi basta ke baka viti matata baleta na bosa baka pertania o ko satu ngo na mona lebo sabang ya na kena irong-rong baka kini dapat buti keto me ya sabang ni ngamil doto na level ni bosa baka pertani iya kero may nanuma me kero na baka doto kaya ni baka viti weekend kaya baka sora betar cuma ni tarumay tiko tala sotalan ni turito kani era baka ibola na baka duro na taban ni durban dua kero nang suritir may meron kami bosa balati ni baka ibola kin yang gua na biyo si sangan dituk nganrebi me waseni bikat iya ebina nakakero na mikro waseni bikat ni matay kwa na kena na register register na registration chiko na kena link boleh search nga na website ngo muningaraw na me ni kako ni oningole na so na website soro ni bakatala na no muni bitala noa so na website illegitimate website sing dundun kimbal-bale muni na to bale saraken mo to do como nang bitangani na link na nungu page ko nga na link ya muni ngolikin ko tal ninyo ngolitali na total na link baleta ni chuktal sa tal na website era do bakang tamur-muria na rewrite ni website ko bakang doon na matinto America that's the first step. Choose the right website, the legitimate website ni matinto America ken mataya na ken karoya na to register na ngayon dola tiko na kama ni siga ni bulo kotoba. Right now it's closed, but in December din dola nangon sa dola kin ngayon solin dona bula todo kanang dola tukin na link ko ni website mo ni bakalefo sa don din na nangon balawya mo ni bakasamatakan kinang ko kaya karon no makinikilabo meni kuha to reda bata na step 1 and step 2 ni mataka ngono batangango on nakaloko ng ngono may biti step 3 and step 4 singa barumbuka 5 and 6 barway 7 and 8 singa tambo 9 and 10 na malo kaya mo dana reda kaya chuko baka todo ko na diversity visa program ko singa tambo sa matata haron ni babaro ya ni kinakana bakaliwen na form na ikabani singa bidang nga nakauna no mamawasya oya mataya na registration na kinakaroon ni kakunin mo leda the date but boleh cukup bango na website mo erto na singa ni vingomen do na application kaya kao sa talata na tiknisin nangon sa songo kina sa songo erto ngono sa nga baka Amerika ni sa dola nga dola song
sana mbera ni na so ngirian so ker ni mbera no application ngan rebi saranga me mbuya ni sember ni songo kini karua en na dingominga na form e pakaleweni electronically na mona libo orto na senga ni dingoma en dona form tambaki na pepa but so bakasono form da dokilani da doli me tamba mai se me print mai benda printer sango pakaleweni na pen boleh ke they don't accept paper entries no late applications, no late entries, but ken do talea no multiple entries. Ken balambale en loman indo na mata bubale en duanga applicant. Ke kasa applicant ta sa kwasar ngai o tanga san applicant or to ke do na bat ker to nang manir to sana laknai ni na rukuita. Se ke me applicant to na or to ke na kenabo er to lakumai en rukuina. Duangan applicant. So you cannot have more than one entry. Baleta, kebakana level no multiple entries, you can become disqualified. Kembali na no application and behave. Kaya do sarangan kami bimitukun kina one entry, one person for one period of time. Baleta ko na application na lakachukko bikim ni na barong tikumay and dollar tiko na ronon dollar sang katolu. Sanangay loray na edamuni na ronondolo sa vulkava sanangay raw ni ngwal mi Amerika na ronondolo rosang vulkalim do talaga nakabuli chukike kebaka onia sa apply na ronondolo rosang vulkarua kena ronondolo sa vulkatol kasanga ni bakandolnui raw ni apply tale na pula Oktober ni kaba ya monina numatiko na muni apply mana 2022 but kena 2021 2022 kaya kaya mani decline ta kina no muni application or to na tambani immigration or to sa natukunan ni navuna so you have to work on the reasons why they declined but so incomplete application so mbeka dala tumbeka na yava se so dala tumbeka na date of birth so nakala lay baya kalau lesar, kaya ko do decline kino so na application kaya ando na kambimbir to kung chukumay na even a website, make sure you put accurate information in a normal form. It has to be accurate and only one person, one entry in one period of time. Only takan sa matate alabo. Iya, antar na kaya we kita kanda na nakai mga madal kaya bunaway tarisi we nando na laman matu bubale ke karto vital noro na biotini vinakame mbiu na nona na application o ko virawe nda kambe kai toke da ke nona bakatanga ninga ni buli bate ke na nona work experience talanga bedra ka ke arto na lendi ke aborto ni ke betor mendanga ke na application sa chikorto ngone o na daka binaka may vita iyo eran imbito na non application nangon sala seste kina qualification na abate kina non level ni ambaki nangon daka kina ni duru na non application ko ni principal applicant erto na wili baka tutubati kina level ni bubal kuna ka baka madal taka chukaya buno wa tarisia ni nakai mimbi kina me baka level ni baka dono nakai dono me baka level ni nangon erto le redi kina erto na ibola kauyan me baka na ibola ni sudu sena ya de bola itu na qualification ni ko mbitani na nona ibola kerkere kwarto ngai so ngona erto sini baka donu ya application ndo iya sini taro me baka kachka ya no na website ya era no mbita tal na damu no mbita lo mai na buku ni kaya mo sangamo no visota kasilkin malbalya masa diklan tekno application masa dengo no msasanga ndora kango una metere sore da buli bali kina vera na wekanda ramai bulanya ramai tiko na ndo na vi mata tamata sanga nira ngude ser sorkoso bidana ngone kero me vital no tungor sama tungo ya Amerika era sanga mai baka tolu baka ba kena kalima sangka hidro mbata na kota lima sanga kalima na undolu ya sini sanga kalima na undolu be vitinga ya
ya na nonde oko katodoko na tauke ni bono ke de ena ve sai burabura ko ya na buna bono teresa chungo vio na waso ni bono rarambe burabura o ko tandolo tu me ranra mbite na ran right mera ndolo ndo tala ka me bakanta kala chuko na ngono mbite kina na mata ni kalawa sena mata ni kabakamba na stage 1 e senga ni saumikina indua na ka no mo chuka ya senga nyo saumai mo bakalewa na talanga ena kena damit ka na mona liba arto sambite chikena kena na ran na website bat kena ran mo mbite kina na no application o iko no principal applicant wala kena na kabila katima mbite ni lam na ngon sala kena karua ya sanding ita kemain na orto na misin ya vending ita kingo sini vending ita kermat lottery na artore kena membale keba kao chiko viti o nano mo ko o na mbite nung application na matani madani bulo kotoba karon mada ona bukai tonga ona le imbital mekin total nung application meru ambal merane le una guini na non to system ni vendi kitaki erton klanio iko ngambite ni bici o le imbital me tonga so mole ya Afrika sendo tal na bulo ken bale duona tomata duona non application me bakal sarang opsika ke sinirango sangatal ena yamba katuma iyo o tali takatala na katu kuna buna waiterisi me kasor na numu tsukuna wakanda mbina yamba kingo okotobongo yamba kimingo sarani to bese warai ena sol tsuga ndo to kana yamba kena processing okotobongo kina okotobo runa undul katolu kina okotobo runa undul kaba me baka metor tsuga ndo yamba kito kena daga tsuga na tini na ikamba kambango mengale do na runa undul rosangul kalima sangka le durukina na si sangka bakan doni kina de voltara ni durbuno na buno le Amerika tor mendango songor sa sanga chungo na kena proses te kena kaket kengo sambiu sarmena non application ena runo dolo rosangul kando proses te kena runo dolo rosangul karua sangka durbuno mena rosangul katon benak bakata pa na yung pakila po ito taro chukumingo klan yun niya sa varete chukumbeka na age limit ya ni kunyala mo na emba kinimbulo wakasanga na nungu ena mati mandanga ni kabakambango o sanga mo na emba kinimbulo sindra kaya da butu me na emba kinimbula ya au ni ulako na kene katul na kene kabane kambakamba e bola chiku mekina o kwena applicant me biten no ne bola me chiku vi na me dov na zone 4 and 5 of the na job criteria kene mbala na zone 4 and 5 me na kabita la tal na tengo na bibia singa lutule mbek sa singa barombuka na kamba ya kene mbale na singa nindo ya na zone 4 and 5 ni amba kichin kawalu ya sana bibia dom to kana qualification rat be kana mo diploma se rano no mo koroi degree se o laksar na bultor dake nda kare chiko ngane ya ran amba kichin kawal se chin kadio ya kabaka sa do be bakata ngane ya sarat no koroi me bakichin kawal chin kadio sa limo na amba kino work experience rana mbiti kene bata sini ndiba kama tatekina endana emba kinimbula o kwa ya ngole wuli kana na kalima kene kaono ni kamba ni stage ni vio na china step ngo o sangare kene mbal na qualification ya mo sa uchi no mo bulu mbe kana bulu tor daki o sa zaka talanga sa chikubi kana work experience Benak hale huya. Iyo bikem ni nataro ti kumay ni taro ti kumay paletan ko na matinga ni session ni vital no ni ko ni mataka medo na singatambu dan na vital no ti ko kina na lebu nga ni taro ni bitamay so talanga ngo sa artiko uso mo tal chunga menataro totok bakawoti wir na taro ti kumay so talanga ko sa ranon repepa sa so mo tal chunga dor turang ni lanronga kero sa vital no ti ko mena sa chungo California sa lotal nga mena na pepa ni Turubanu sa lomosol chiko kami mitala no weekend. Sebab belabu umartak ni sa kerker mo ko me mitala no me wase sa nga ko na tubutuba ni no nang wale mai ko yang gas ni bulit tu may biti. Plata ka no to pepa ngorto sa chungo California. Totoo ba andua na baka na limsa ko londo lo ibu na terus binakatamo na uli kaya ni nabi matanti bura-bura era o kakina na kero matanga ni batini na balabu to kono wili-wili labo wili ko matanga mai ko na Pacific ker-ker ocean ya
Binaka ina Pacific wala tungo Oceania, wilkin Australia, including components and dependent areas overseas. Kaman balirin ba karamatan tu rangal chiko, ena ruko Australia tur madam ba ko de Gilibati, sanabi matan tu daw marroy tu Australia. So Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federal State of Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu ke Vanuatu. Naka. Amenanga na amenanga ni Vanua na Pasifika. Na wili ka ni kuai mataka tonga ngale Afrika kena botal lebih Vanua. Amenanga ira matanga letik. Dola tu matanga i Australia bat ke ni selagi. Dola kamko be wase bikim ni na barong tik mai na dur Vanua na ngono katawa dur Vanua kina New Zealand na ngono katawa sali torkina na nito citizenship. Dola kana lewu ni bim matanggal lewu ni puno na bese buru-buru kimam tori citizenship. Ketuke umatanga ukurambu ilabo nira letori citizenship tanga orto England. Erto bim tal England erto me le ni puno tal New Zealand. Ita puno murai ka labo. Nat kenan dola tu na durban na bese buru-buru Hindi na saranga, balatan ni binakat na tamat marlakan ni Islandia, da marlakan ni kinan Islandia na kay England. Balatan ng raki, arta mata binakan na kay Islandia. Binakan na lawan ni matentu, buno binakan marabuli kinan na Lubendra. Din na kinan na rodurbuno kinan kante, ya sa chiko ko na passport ni England. Ya ni binakan ni Islandia. Chiko talaga na bika laba kimay merarani durbuno yan kina. Na be matentu mananga error non rodurbuno ay. Kebalen da kanda ka England sa orto ran la ngani kya orto le da kada karto le chukar eran orto le da kada ka ya ke karto le chukar la ni mchini kyo bina kata sa chuko bondo residents of New Zealand so citizen in New Zealand e chuko tala na be kamo bagadara meran le chukine kita chuko New Zealand na ito passport New Zealand kita ulako Australia kita ambaki rua bagadara i Australia ronne bulli Australia ronne bagi Queensland kan itu marau bala na ba bala tini rawat na nanda i wala ko na vi bakal nganga te vi kedana kanda oni baro chuma na dol ke buno lebu iya na lomo ni dol ke viti lebu manan dari batu mai na etu lau na etu lo mai viti na ira kanda me sawa oni baro chuma ni ko so ngon sa rabanga na kanda iso sa duru buno ngango i Amerika o sa sing listal mena kor warai na kor na tunga na kango ndola banga vikenda elebu na matani katuba menda raiki na bakaramba elebu rendra ngole na lebe andar le kaba kara kaba verna kandar sangka serbele sumai banua mer maritakin erao na maritakin dagare tango elabo na buru-buru le sara and marotaka nito na matinto Amerika ndo labuto na matin katumba 5,500 na undolo na diversity visa ko isoli tungo na visa buru-buru ken bo wili taltanga kinobiti da marotaka ni rauni da soli misoli kinobiti me rangole me mera duru banu mai ndo na taro ngale chumingo me baleta na passport undo saranga kango bia baka keriken muni na barong tikmai kaya baka sember chukuni takan dona nomni passport ko saranga na mateni kamera baleta na passport tiki sarchuk ngani application process nangono kaya baka usan ding taki mena mo ngole ani mo laking ding taki modura ni loma binakatsar nga kina ng passport men biu batatiko and form that's one of the first important requirement mitchiko na nota passport total nga maramay biu si chukmengo babi binakabiko wase chukmengo kana karto star to ro apply ro baka beauty no wini wanga lebo tun chukmo ko ro apply ro otama ketina and they have included children in each of the applicant. Kerawa apply roro baka biotini through roro na non-replication. Kaya nga na case number laylay biraw and interview takiliw ka sa mani main applicant to kayan. Right. So that's another total na kisya you have to decide. Kaya nga ro na biotini ko, matal tak chumengo
or Winnie, they both applied together. But the thing is, Niro, they're both two individuals, separate. Siguro ninduangan tamaningoni, gaya apply baka ro baka tul baka ba tambo. So that's multiple application of one person. But balata ni ro le ro na bioti ni ro dindi no non ro pepa katodoko, it looks like it worked for them. Obang bote binakatalaga balate na chance ni non ro hindi tekendo biraw enala ko laki. Ero mbitekina. Ia medara no mutinga ya. Me baka sabo kamataltika. Sinra nindo al katalan dorobuno me mbite ruo setol. Na vikame na mbito banano na application. Daba kasam takachiko na ningo na nga esa raida kina. Orto na vingarab chika na tambani dorobuno na matintile mga Amerika nindo ay baka dakabe ndo na ibukubuki me lawaki mbe kasesang ni nakita. Ni sini baka muria na kaya tukuni mai. Ni tuku na ngabi ko, pick up your billiken and go home. Ako sarangaya. Kaya kwenta kay ndra katanga da buliken ya. Nala ko may papalag na baka muri na law. Kala na kor na bulto na bulma na kor. Iyo dak madara wala kor sor sin biya sangat tun rabarong Iya na matagal bu na bangko so na kaya men da buliken na bulli ba rong lako saranga na norto mo na liba. Norto website baka uli ka baka matelelay. Baka kirusa baka matalta ka tsukya. Na website tunto ngango en nasule ke de ke dara baka sala baka matalele me da baka muria do talaka ore de tongo na matani kalawango ya bole tongo. It is extremely important that you retain your confirmation number. It is your only way you can check the status of your entry. Kena bala ngono sa bitike na matani da kalaw na mo submit ka kina na mo nakaido do mo bitelo ama en nasule me ko na no confirmation number na confirmation number me baka saranga na nomu tikite se na nomu duru ena bono ni sarangito toro bina kato nomu tikite ya ni lako me na karo ni baka tangan ni ende na karo ni kamkaba me sa vital no tekikina na kena mono nomu sanding itaki selection of applicant o ko na number ya na confirmation number ya en ona duru ni materi kato me check tak mo security ka security oi ko duru baka damai ke. Yeah, so na security system ni online application ni tunggu na US immigration erto na ready kina namba ya sangar na tandola mo lakay na katolik kamakamba sila kina kabane kamakamba Binakabalib sar labo binakabalib ikim ni na tarti kumain na website au sabi ti chukuin anong page ni talano with Dr. T kero nang wasya tal chuka ni bibili so sarte kumutar chukumay nanumuchungan ni se songo chungo nang dolan na tangga ni pepo kwembo ni balewen on October the 4th na kapani October kalima ni singa may biti bitala ka ni binakata mo wasebi kim ni kebaka mani nabuli darkambibia nabuli me bakait kun chukui ke nangona sana ding tekina nanomuni adamuni tiki chukuni be kana lorai na nomuni level ni buli me ro equivalent patake na year 12 labo America. Yo kala na siguro matakambya kasi singkang kay vital no teke de matakan ni ya iya bikem ni na barang chukmai yang ando ngar kau bina katanga kana buna tikbuta kinola bo na nona bakam bula bera nangone rabarang chukmai dala kala kuna vital no na yang chukbya bera nangone kwerna lima setina be katumai mera bakar weni kina dona kambimbi moni bakau tie na nomuni buli rangon fomu ba fomu lima fomu ono sela kia do pasar na fomu bitu ni kakua ni yalo lailai ni kakua ni ngude na buli baleta na ngono to leto kina na bakaleo fomu bakaongo na nonta laki bakaleo fomu meta ngoli bonotani ngado yanga ngola kina na panua onia vakatavara kina rangone na nomuni buli ke bakau sabau tia na fomu ba pasi le fomu lima pasi le fomu ono pasi kalau le pasi saramo fomu bitu yana matini katumba tatan dolan weekend dona kau biba kau get saranga kina weekend keda nangon ni kakua bakan dua ni ngude na buli na buli dola lava lebu na matini katumba dotan la kau bina kata mo setanga weekend ni suar taruh cuma na buku ni takataka ni kakua ni loma lenga taka na takataka
Auka nunggurai matanga so nunguna daga bakal form cukup amo da salo matar-taratu sa dalo lilai sa da songa na taga di biar bakal form. Don't worry about things that you can worry about later. Sanga matanga mo step by step. Step 1 takabrango. Step 2, step 3. Sa rana pepa sa la ko me Amerika la daga tike sa ni takara. Pepa ka ni telebikem ni sakilatu ni sa lebu dina tuike na takada. Ya mate mananga ka bakal form rawa cek tekeranam do passport baka bubale kasi senga chung baka nirto baka passport nangoni sakya nangome takaranam to passport total na ka ubeta butala mo ni seber ni o pasta talen bikem ni doya na kena baka lewe na form na step 1 si step 2 sordo kereso ber may bibuke tormando kena berita kisah na apa sa mga po sa valin sa social ni binaka na karen man din do may bakalewen no form do na kambi bisar ngar tutuko na may natambanen ni turbanwa kaya makay do sa bakalewen tuko no form kung duro sar tungikya matay manasule na ramu ko tuko ng passport sule na no year of birth date of birth ka kaya kaya no mo tuko kaya men don but so nung nando bakalewen na form do tantan na tuko ang bitatu sado ya ba ko sumana kango uli ko na kango ng website or kin they are talking from experience because somebody else fill the form ga inaccurate na information ni kwa bakalewen na non form kwa dor kambimbi me o kwa solena itukutuku ki boy bakalewen na form meron durbat sartungan na tigni ngono pataya bata na bakini sudu na bula ni sudu na yara dor kango be kabike do keda 5 ono tu na randa Dali uniatan tanto babala ina nanta birth certificate beka isa ya sarbita mena ya yorna tanaman tata. Nanta passport Bita beka. 5 yani. Biu kede bakande loma. Dora ka bimbika obiawa siya bikim ni nayara vida nayara tiko na ni passport. La spelling ni yara. Doon na spelling so nakaralay bayan dado wala tu so nung tatep ta ba tolong kay dala siya ni wunin dilo sangay wunin dolo dor kene baritak se wunin baka se ta bala mo over to you Greg Iyo, hindi saranga na bika kamatala kambimbi mendang karaw na ranyo bala na mo application retindo kere talento may restal man dendo nungo na spell tekin ya dango sa ko kedango so na kaya chiko chekta tal ng passport na bika ba kambimbi menurto le redorto me tatu bata chiko na ya da ko bola ya ni bata kina ka ko tiko ba na iwala na iwala ni sudu sa na mo passport do talango na ka ba madal ta chiko ya o buno water simbal na passport kla lebu ngon ndo bubale anda level lewe na so ni passport ni ko sa solib sara Pasa bola kan vida runan raw mga nan dollars tulan raw na so ni passport may viti kuni da so ngon dola da ka le tiki kenda na so libi kenda na ngauna kanda mamaro ti kumera ni varo ta kedro na passport na ngoni bad na kabi na kamandanga ako na stage ya sangay la ko may muri o ko mandanga ko me bola na principal applicant me chukedwa sa chuko na passport sa chuko na gan to ngone chuko na to bol sud sangay tor chuko na ngona me sanga na passport na kenabo ando talaga na kaya ore chuko buno ay interest na mata ni kamakamba kena karon ni kamakamba ko kaya kaya sobi kena na kanda ra mga chuko na buno na visa burura erang ande sarli na kana kena buno ya era biala ko may Amerika era o talaga era plata ko may na diversity visa ko o sinuli ka kin ito ko ni meron makatamboy. Isang, ito ko nga kina, one person, one application. Kaya malimbali, kaya baka ang gito, tsuk may baransi, sa ako tsumbe ka naman gito, sa andang bitoka, o rong odar katakatun ko sa tukunaw, sabi ya, lakuman de Amerika. Erawan niyo lakumay, aplata ka man mo bisa. Doon na tabulan ko, tsuk na matibalu ni British Army, may bola tangan. Redo ko na bisang ko, nalaman ni Rombe ka na bagsaochi, aplata ka mo ko. Chuko nga ng bola tangan dur chuko na matibol ng bola tangan rume ko ngay amba kisauchi sabu ka may sachiko pero vitartal no chungo sachiko ko may Texas na tabulengo ratu Simeone chuko may Texas esoche sa sing may imbito na nakataka mga sotia sa may bakaramen to na nakataka baka sa ni binakato ko me bagay te bagay lebo na bibol boluti beso taka ko la ko so na kaya
Arendare juga sin kin ban ban da chuka me biti na be bonno. Da chuka na be subru and it okay. And da vina katamenta platak me be so da no mo chuka dollar aramba. Ve kenda kedesara. Ando tal kama mamadal taga bunu wa itarisi na kada korone kama kamba selection of applicant. Nangono kasabang nakapakina kene matay sa solo maybe kono confirmation number. Nanam confirmation number tawro chuka ya. Nangono sa select kina nadam nakorone kama kamba. Select kina nadam me boleh tunggu na vebula kedo me. Na vebula kedo me makamba kana yamba kimengo sanangay do madalam baka kina na yada kedo ko sanding itaki so baka chuka esoro ngendo totolo esoro ngendo umbera so random so do baka sabuta ko okotomo November, December, January, February, March, April, May e torchu kumbeka ono se vitana bula buno itarisi Iya, ono se daraka vitana bula dolu iya bina kalabu. Dongana kau bia wase tarch kumbe kamingo meli. dolo Meli awa. Osetia, iya tarch kumingo ko embaleta na meli ndembalew. Mpol binakan the meli ndembalew na age limit. There's no age limit. Etekubu iko mo ambakitin kawalunga. iya Wow. So the minimum age is 18. Dorakanga bimbi chuke to fulfill all the educational requirements. Mebaka iya sa chuka. Second is na registration. Na kanga bimbi kwa na roya. Michuko no mu edoba na level ni buli kwa totobat ki Amerika. Will talanga kina no mu work experience. experience iya Work experience. Kaya baka sa daka tunda no panua sa toka saranga. Nikida so ngono daka labo. Lebo na ngono dando umbeda tumbeka so na daka dando daka batu yung go utalita kena luringo ni sakanindo na cap ni yambaki berto nambaki limu sanga bulkabitu sampai ka sara sator non retirement ang gawili ko online there's no limit ni yambaki iya dake you have to reach the age of 18 iya sakanindo na libre din saro kombo terbiasa seguro buno mai terus liun Islandia Australia santo cukup serang apa kami makan nanda tek merdurane orang temat itu mana pakatan dengan jadi kata kena buli ngononggo sa tatantol tol mana kakek beleta sa lebu na kata sambin tu nabi pun lele bango sa senganin tu ada kama kwa ya lostal kena vital nongo veke muni nongo ne bulo ni barong tik mani kwa nona vital no bata kita bata kina enda kambia ko nono kumake sini makalebu le dombe ngara fomono fom vito sana film beka ola ko le daka tu be ndona bakery monda umbuli mbani se monda umbuli manrai vosoto to kono mo daka ya kuni mbere ndora ka kwa ukake na matentu ga Amerika isanga ni via bakame bakambimbi takasaro ko men ndora tomate me bulbi nakasara se ndo isanga ni bulbi nak ke ka chukuro robe ko ya sa dobra fomono se fom vito sala indora no mu certificate se diploma mbeka usang kali daka tormo daka na daka kana bakery na daw manrai samba kilima samba ki ono to kono mo manrai wala men jono mo reference ko o manrai ko wa ni ngono do daka ngono do mama kutu arndo tale tiki ko saranga ya saranga na radi bakabuna na no mu ni ngono sala ya kina ene kamba ay misalure na no qualification bete kena no experience to na lista le merto mere na kasi ba na puno tres to kasaranga iya tira todo ko baka binibina ka chuka ni bikim ni na tarati ko mai iyo na fomu na kaimbiyo yan na no ku tangga di beba na kain $1 na October 5th yan na itukutuko matelalay ni kakirwase chukko chuk talanga bina nung Facebook page ni na kaimbiyo yan ni kina muniwili ka ni baka samtakatiko may baka nitong chuka ni $5.5 na dolo na diversity visa do soli na biyampaki tukunin ko na nampaki ronon dolo ko sa gawting ako soli $5.5 na dolo walo na raw tol sa ngul ko to to sang sar ni ledo ba na $5.5 totokan din ay ni darede na bi matanggali matintu na Pasifiko matanga wili matanga Australia ke New Zealand daka matanga bikim ni na barang may Australia New Zealand wir na wakanda ni 2K ali weekend da sa Leon Bono sa bibi babies ng New Zealand Australia or total nga Amerika dalam tal virtu merang wal tal miki totokan din ni dareda na rambay levo ni rai ni Bono Amerika dolabo to ko
na matini katumba weekend na we banua na we se buru wilikina no tapano biti labo Iyo, na kena karuangan ni na step number 2 ko sabak madal taka cikaelia medam kostuna na ko madal na buku ni na mel na kanda tar chukumai baleta na age qualification ni apply taki na yamba kitin kawalu ya ve ko na principal applicant ke bakar chukuna lubenda virtu na lalaya erangone sing do na kana yamba kamba ternangon na lakonga era wil batike ko chukuna nona na main applicant ni okoka ni na diverse visa program iyo kana mala na kena na limitation ni amba kidake esindo na kena daba ngodurunga ni lebuna ka endara nilai may bakadora na matentungol ba Amerika na karuan ni kamba ni process ni visa ko na selection of applicant boleh tonggo ndra kene ba madalango be irtor to apply mai na amba kisaoti na Ronaldo Rosso Carro for the 2023 program sangkai madala chukumai na nonra status ni nonra na submit ka nonra entry na kaviti ni me Ronaldo Rosso me da September katulsa September Ronaldo Rosangawul ka tol. Rangkai red juga boleh kena ni sipi ento pada nembak ya. Nano musakilati ko iko. Na edang ko sanding tak. Iya. Iya, ento naka mamadal takatong mengo na website. O ko kachuk na ko na weekend na nanda confirmation number. O ko selibe ko nangono o submit akin na nano entry online na mata ni kamakamba O mauli ko man ni weekend ko. You will need to enter your confirmation number, which you obtain when you fill out your entry form to check your entry status. If you have lost your confirmation number, you will not be able to check the status of your entry. We will not be able to resend the confirmation number to you. Matatawa na kaya mo naman? Ora na ba malaw takatala baka bicha bir na kanta? Don. Era baka ada chukumaya? Don labo. Iyo kambing bisar nga menta maroroy may pakan ni nasulimay na nomu confirmation with your name and your unique confirmation number. Kera sar nga may kakuniali maroroy pinakatoka undo talita kana kena dombiu na matagal tukutuku bangko na lomanin doon na plastic folder doon na plastic file biu loma maro ito kung doon na mo and dakila ni resya nga ni bangkitor na ngoni sasamay kumbek ngamin dua limbita na ravisi so nakabaya da maro binaksar nga bata nangonan na on lista na online mo liray na sa madalan ni nung application you have to use the same number again to get back onto the system doon iya doon na kaya mga madal tikitong ko be kim na nakanda Nisa kay siya matik manimbula binaka, and a vital no binakongo, and total nga nakaya mga madal tiktok mo, keva ka, o saba kay liyan mo confirmation number. Ito kung the Department of State will not mail notification letters or notify selectees by email. U.S. embassies and consulate will not provide the list of selectees. Kaya naman ba ni Sahel na naman namba ya? Kuni o didi wabo kung makirya virto na embassy ni Amerika merto suleve kana namba ya waray. Na namba ya solia nga na computer system ko veiko, balita na sa katalan do veiko sulera veiko na namba ya ko baka ngataka. Mo redeki na progress ni namu application ni sala ko tikwe. Iyo, kena bimbisa nga baka certificate ya. Menda marro baka benakan na namba ya ke baka sanding taki. Iya ke baka sala ya do na koroni baka tangan ngende. Ni sa pesta kana kene matai o sa rawatan na kene karua boleh tonggo you will be directed to the confirmation page that will provide further instruction including the information on your fees connected with the immigration to the United States. Kosong kartarong cuma na dapat na ilabo na oko ni kami saumi and chini na kamakambang ko may bago chiki na process ko o ko ni sa dabara ni sa raw na kene karua ni kamakambang ko sangkar to sule mata mo virto na yoko kan ve kater ke men de saum en nonda waga utia na ve kaya
ngandre bi mai goya ko tango na kina anda sakila na bimbi no ta baka raw ke kan sangan reba na no to bubale mendala ko mai iyo na sono ngon donon de tebi ko mo chanta kele kere senda di kango mendala indinaw senda ka ke karam ko kedra bakanda menda dinaw da kay sauma senda le kere mesulia e benaka yendo tala sana naka ka baka alo tua menda sanga na sang me kundo kila se wada buno teris sa sanga ko nam do sanga baka bubale me da sanga ni round do marroya le kando marroya da sakla chukna uli le benda na karana no passport baka raw tuna kena sende ni sanga menda la ko rumah ni lang ko ni da sanga menda to sumai ena matanggal buno bango ya Amerika Di na todo. Pinakabali lobo. Bika menindanga na barong tukumay. Di na todo. Au sabi na nawe kangu nungitokan ni sa ramen ng repepa kung sabi tama bat kiri ke kurang wala may Amerika. Doon maramaya kung sarang ako biyo ni lebu sarangan na batat ira na pakulepo merang wala may Amerika. Lebu siya ni talo no takawabo kinanon ra apply may. Belata sorangan na pagkabikim ni na barang tukumay. Sorangan ni sarangan na meta sarangan irangan na wakat. Sarana teka buba lilitik kenda, sarana teka buba turubosa, sarana teka buda bute sono bosa na solibi kenda na elo lilai. Kung kina sono ngone binaka menda kakua ninda do talan nombeka. Nga kau bewasia. Atal nga nakakito na ka baka bitaman bikim ni na barong tikumay ke bakaw ningan reba tikumun ngol libalang. Dora ka bimbiya binaka menda marrotok. To ka molotok matanga. Nakamantangan to passport na ngoni kumandendo kila. Sa araw sarna pepa sa do buka may mo sa tumbak lom ni maraw ang gayron indong gay email baka ni ver na biokan ni do sa bimbima so ngona ibin nakatakeya ngona kanga kiro ala ko room kiro wasetal tungan bikem ni aw ni takan ni nayang baka libo na BOC benta ku bili belemba siya nindo na no limit no age limit buli tungan ko na numu you have to be 18 years old as a minimum iya no age limit to America o Australia o New Zealand to baka age limit totokan din ay menang ka ko may bulida ando talaga nakaya na so na buna do siya ni solikin na diversity visa doya top 3 reasons mateya era tukul saranga na itamba imduyan is not of good quality sando bisar chungani orto na matento America they very strict with their photos ni binakatsi mimbiyon ni tamba orto sa tukun saranga meme pida na hindi bango me bango na rere ni matam melore roro na dalingamu kakere ba sando mbiuma waka muria na ve kakere erto tukunean ke baka sala ko ve kenjanif erto na tarmay what kind of photo is this sordo tarmay which visa yung sana gayto kunan diversity visa US sa to chuk talaga birto na criteria ni tamba lewo saranga na decline ni application na itamba singvina so ngona photoshop taki kerker o klabi keta na kada na itoke singanda do bango ko talimbito na itamba ni dotale me no mitamba sa no mitamba nga sa ko saranga minduyan dotalea keni karuaya na itukutuku ni matabubal sa dombiu mai tukuni era kede ni ngone na dai no muta dai no muna orto kede na biwakan ngai so ngone da dombita na itukutuku dan bita ngai so da sing bita kede kona tikina sarangaya orto sana question mark saranga mikin labo sarto tukuno ko tukuno nga mengo not this kung kina so na matanggali solitar na bitaya ni kapakaw lomo yan naroon ni bakabunan na norto lomo merto na bakudun yan na nila po iya matatu na kana ano ba madali abo no iteris simbolo na ka tetay bili-bilen ba baka rontok man sila di wangal likwa nakabali mo mo sa matikomay iya ba mo ni sa balabo na ni Robital no ni Kambu siya ni mataka nang kay tusoy tala na mataka da siya matalimay iya nakay vital no tag dola nga nakaw obyeto ko nga weekend na ikaroon ni Kamakamba siya na step number 2 ni Sarao ni sa onding tak na yaram and the form mo tong gusto mo mabakalawan na DS260 DS260 na forma sang kay imbiti kina na we kakere to binakatamay
sangkai orto bina katalang mo schedule ta kana no appointment interview berto we ya masang maya Ocha sangkai lakoben na step number 2 number ba step number 2 ya nasa kala na namu form ya na DS 260 o sambit ke bakandolo mana itu ke bina katma nda gare na ngone artu sa ta tikir tu sara ya mentana no matiko so nda ka saru mbalo boga na kanko sabi ento na mbake wala bulu tino bulu so awatinga dana no mutiko lima sanga bulu kalima na undolu na tamate bina katimo ni lako batike kimni so na no muni bubal mbalo boga ni nda awatiko na kena bina kamenda baga barau dabi tal nota kale buna ka dabi nda lako na Google Map ride na buno Amerika ride na daka tukina bagaro tigir to nangoni nakakirkir baya me chiku no nanda bagara we o bagambotiani ka mbimbi menda nana makitu ko sona matagali zawi kalaw anda beda bukalaw kel me baka kiro sa bagari takatoka ya sona ngonanda apply na ken matai sa ni rawa embe kemengo ronondo rasul kaba kesin rasul kaba ronondo rasul kalim ko kaso via ratoro baka rua baka tolu baka lima baka on sang yang berdota di masuk mendoraka. Na step 1 submit to entry sang mendoraka som. Ningon salakan step 3, step 4, step 5. Sangkar to lava ka man itu ni kame menda saw mai. Erto ko sulit chungo na bibian do binaka na mbaki. Mo dakab ke men ka me da ngona. Erto sangkay binaka to man kin mo interview bat kirto na immigration na department na may vitia. Erto man to kana Princess Road. Merto takab na appointment do kali vitalo batikirto mengkay da bara na proseso yan ang ni ko na nero vitalo chungo ngo na mate nga kamakamba kene karo ni matakan tanang kay vitalo takakina na kene katul kene kaba if you are selected but kene kaba na confirm your qualification kana vitalo ni ko bakasa makatambak ito sa gobyerno laban dahil rabuli to kumay but kene bimbi na kene sangena non rabuli ne raw baka binaka na buli mo ni pararong mo ni ngondo tali raw ndala ko men buno baka tamer bango ena mai yang kina na buli beken na ngonde oni baro to moni ko o baka nunu binaka tukan bikim ni vale ena na muni buli na katul ni temgo sangay na buli merawa baka raw be tava tekena veka kel ro baka to beko baka raw be no dangas ni buli me korni buli be principal na tukan ngone me takina buli zakana homework nandala ko balo ket mini tuki suba si lautoka si lambasa ngone bonte ket lambasi baka raw kus mo la ko vale na no baka raw be na kakel keda era songo ro betu men ngas buli sale da benembaki ena la ko men do no report benaka ena buke ko tala me ado ke o fomo no pasta kana no vitorongi le ya da sarra fomiti ke fom vitu la ko sarai University of Fiji se la ko Fiji National University se la ko University ni deba se o la ko ndoro bule da kam kina na blue collar job betu men da bakasam ta tungo America sin la ba ko wala mo da mbe kana university warai orto me chukungan do no me bakatang ni ngada buli bote ke ndona no mudaka sabi da mbe kana mudaka rawa talanga weekend menta durma na matangkali visa program bango na diversity visa ena matani tu bagai tamerango o Amerika lebu bina ka bono terisi na kalau po pampul cuma ko iba Nancy buni kura nunggu maramanita nung maramatanggali iba Nancy bina ka bale na barong mai o katal nga belak tal me Amerika sawara kinto ningo na wabulebu may San Francisco maramanita mamindo madana hula en tolon ni wabule bungo San Francisco nakabale bu iba Nancy nando barong ti kumay nando ba kumuri ti kumay na nero program na bitalano en no ko bata-bata sa comeback nga ya na bitalano bikem nila siya bitu kumay ni kuwa en ang imbito kaya ni nanong taga ni Beba na website ni diversity visa program di ba ko wili ka ba ko binaka liberatar ti kumay so na sunita ko sa ti kumay na website di mataka nang bitalano taka na step 2 but kana step 3 and 4 mata ya in summary sana po sa mga ninggo bakangas ni bul bikan na barang tumay may umana nga nabital no ni kuha na registration October the 4th na tikinisinga ikakuni mule daba ya nakabansinga na sulit chikon dona bule me daba na base kalima baka ni bulan November kon nandona bule ya ndolo chikokina na ngona ni bakale form kene katolo na bakale formu bakale weni kede ena mona liba all electronically
And sulimay na website, muna pakaliban ako sa itong chikalabo. No paper applications, no late applications, no multiple entries. Kaya baka na bamura ka rin nakakirot ko niya na disqualify na naman ni application. So kambing one entry, one person for one period of time. May baka sa tukong chikalabo, di kaya sa padurumin na naman ni sa sulimay na naman ni namba sa kiray sa nga ni baka bimbi. Wikim ni na turang ken maram malabo ken tako. Ni kakua ni baka elia na namba sa sulianya. Marroy. Bata na namba sa nga ya. En buke na naman na baka murit ka ni na tini ni kamba-kamba ken. Ito ko na namba sa sulianya ni wikim ni. Siya ni Somi na matay ni kalaw ni registration. Do talaya ni kusaba kalewan na mo form o di ba kung geti mo di ba kalewan nga batikim ni don't need to pay visa consultant or agent. Yan ang ding-ding na mo ni. Balat na karto kung may natambanin ni Turumanua siya ni Somi na registration. Kaya ka ututi nga sa keresar nga baka bimbi kaya baka manilako-lako o keren dua may nabuke mo ni na kaya baka liwan na form may baka liwan ni baka tundong. Na kaya na pala na muni na yata sarang at na passport kung nga na yata na passport may bill saran na form may baka sa kacho kaya labo libo na ngono weekend limo ono tu na yata na yata da may tiko na passport but na yata nga ya may duyan and form so na kami bisar nga give correct answers if someone is helping you so that you can retain that information but na ngono na li interview tikina kung natarong nga wambit na suni tarong bitay na matiningaw na nalitarong talwikim so nangon ando pa na decline application ibigay natin na itutukwe ando tayo nakaimbuyan ando tayo nakaulit soma nangon ni sangole ni kinay ko sarba nga labo na bika ano mendor vital no kinani ko bika ni nabarong tikumay nakbalevo na no ni siya matikumay ni matakatale o nakaloka na kabe na sota talkina eke labo. Iya, benar balik besar. Nak punya terisi, nak bekum ni kantor ni barang mai, na lebu ngani nomni aro nak kena benaka. Oh, tali tak cuk na, wakang gana kulen gana menan ronga, wakang botu ni bitar tarcuk na binona maramatau bunu mai terisi, bunu dilo me nangole me mai talo tak na kaya bagai dora, wakang botu bagai barang cuma ni kotol bina kulengu, mona mai ronga dan nomai talo noa, mai bakan tintin na bikando zakab bagai bitaman, wakang botu ni itu sama cuk na bulelum go Amerika. In the state of California, wakang bulu chicken bikem do baka bubale, au lola matalanga bi kenda baka do na tumbu, oni sama cuk manambong ni ko baka bimbi cuk bir na luvenda. Da maro ir na luvenda da kawe tekira da bos ni baka unge tevira na matanggali rei visa u rambai lebu. Satare kenda tungo en matentu enda kana matentu bina kana matentu biti ndar katalanga da bakan tinta kana na wuli nda baka dar chukme biti santo na buna binaka mengarabi kina na wuli o bakan ni binaka chukena bitaba takina ena no muni bingarabi no ngarabi na ngone no kawete ke chukona ngone au lolo mo chukena bikimni ena matentu lu mo Amerika na tiko ni buno ni marau kena lasa na partai so Hawaii mahalo nui loa aloha ni madamanda. Na nakabalevo sa baka bulu sarch go visitor lenge bertuna sa matikumay na yan yung totoko palaw do bulu binaka baka bulu talchunga na koro tonga levo totoko baka woti bikem ni na sa matikumay bulu binaka rebango bibina baka bulu talchunga go be marama buni wai Leila tubura bulu binaka rebango to bulu binaka na sa matikumay bisari binaka baka lebsar bikem ni na baka rong tukumay na kabini kuwa gonga na bital no sakit tikunga na bital no go step 1 step 2 mataka step 3 kena step 4 malombula eleno fono lahi bikem ni na sa matikumay ni guys sarap baka malua na bital no go ono no mame tinitu na bital no ni kuwa na sere me berto na toba ta vibes me na tinia na bital no ni kuwa na sere me meleti Amerika nakapakalew. Totoka tu na kena sota, bimali wai
isotawa ena veisina Eritotoka tuna tubaki Wanguango erongo kakilai Kambini kila nata mata erangurinai Sai saluma kituni mula Ninga sota ebe inga unda Sai nibi nguna tare ke California Iselei Amerika Kolui kamikamila Misangin laki Auma isotawa Eno veisina Toka tuna kena vina Kara wanda munda ulima Anda lava tuna kena vale Etama vida Na kena wahu erui malamu Tuwani tu pakamakanu Sainibi kemereke Duendai Iselei Amerika Urui kamika Misangi laki Auna isotawa Eno veisina Sebenarnya kembali besar bikin di nabi okadi na siapa tiku mai na matei ni vital no na singo bilang ni kuah dan ngai toman itu kan vital no medo besar na singo tambu ya na on na kaloko na veya kabi ya na bonga ni bi mama ni awongo na siapa saratiko na korba turango na ilanga memba na siapa talat kumikinan na wekangu o epelin rau na ika tolu ni nero vital no na loma ni bita na madhaongo vitalo ni buli vitalo ni sasanga ni kue na kerona vitalo ti kue na ulutanga memba leta na mata hubale au ni takani ni nasema mai na loma ni bima mani awa ngango sa baka baka roti kumengo tau e pelin rau tokalati buli na bambakau ni tosa boleh kamai na nomoni mona libu-liba moni merongoda na vitalo no toka kamo mona na mai bisi vivo siti kukina na wekangu tau wongo turang ni nailanga na sandra turang omba
pele ndrau. Nakabalik sa bikem ni na nomni sema mena kami ni kuwa na vital no ni diversity visa program Amerika and na sema tal cuma ni mataka na onla kaloko na kabi na kena tomani tal tiko na vital no binaka ongo. Asalaram te ni bakali bikem ni kede iba Nancy ngaro ni tiko bula bikem do na sema tiko melibuka obalau sa lolom sarto ni bakali bikem ni bakatanga kini bikem do may tong lebu ke bisari to bulu binaka na ribangu manako sa bakali na sema ting manangal nako ni kuwa. Sabi ko mo ito yabi kim nuto daw sara na tako na labo numo toka.